say me yinse no good me no no beja akona so me wa wonhwe no nti o kan tell me kan tell na ma me friend na kan tell say yinse no so de me yingu no kan tell ma me say yinse no de won yingu so a ono so me wa wonhwe akola no nti o kan say na ma me kan tell say yinse no so yingu ono so o me ma mo achi na kotum na nti ma me kan say achi na o blacklist me ma me number e wo ne phone so me so number so the same thing na o blacklist me number e wo me phone so nti me friend say me nya no nti me try say na me din yinse no o ya adwuma otachima na me din yinse no ko no ho nti me din yinse no ko duru ha me na ono ko sa woni free boga e ko otachima boga himfa potinate pasha me ti sirigu boga sirigu pasha e na atie pasha eti wa na usia no pasha okay to aso nti me de ko no ho na me na ono me ko duru ya na o kan tell me say yinse no me mfantana ne chen enwo nti me na ono de nto akasa yetimi ko sa na nkrofo aba na o de kasa sa no wa so wa jai later on ya kakra na me na ono asan start nti yinse no me na ono boy ho sa kosi se me be wa akola no nti me wa akola na akola nya 2 weeks na o kan tell me say me fa akola na mfiri ne nchen na ono baby o te na obetu afiri nti me fa akola na mfiri ne nchen na o de lord fe mama 100 series na o de tell me say me fa akola na mfiri ne nchen na me de 100 series na me de akola na akola na 2 weeks na me de akola ne ba ye ho osirem nti me de akola no beduru ye me frɛ na akola no be yare na me frɛ ne se akola no ya nti me frɛ na wo ya hu se na ma change number nti me frɛ na wo ya hu se me number na o block number no on phone so na me sa different number na me de frɛ no me frɛ na wo hu se me na wa block number no me de number bia frɛ na e be se ne sisi ma sa change new number me number ne frɛ no me onya pick hu se me na de number na to blacklist e be se ne me wa akola no so be se na onya fa 10% enhye me se me fa nhwe akola no me ngwa na me hwe akola ne sa be duru ene what the pesa pasha manya 22 years onya 22 pasha at the time I usia no wo se be ma na e friend say e friend na Alex di an atolibongo atolibongo Alex atolibongo pasha okay eti bra usia Alex atolibongo no na wo ye den no so ye den no wa complete friends in college no we nurse ni ba no ya satan no munya nkoso nti o bia ne service na o fie nti no ya adwuma wa ne bra ho cafe na me so na me ko school ban na me wo JHS ti sabe na wo mfie sai sabe na me wo 18 years na wo 18 years ana ne mi date ya ana busuane so omo mpene ana ntina na omo so omo mpene omo si like ya busuane na omo ye ko me ya wuti ha AkomaMuNsem dwumadie ebre na ahwe ene eye juada August osana abosome no ne de toso aduonu ba ko afempino ene aduonu emiensemo ene som yaba ensema hodo bebrebe yetie ne sa no ane asom ye de nanso mene wanka futuo ewomo no ena mefa ede afrema no nti ne ade AkomaMuNsem dwumadie yade asomo onua TV channel so se dumienu aboidie eni chadi bi kura dumie no bopa ho sima no aduasa pepepa ubehia yen ewo onua TV no esom Rabi 1 TV Osei Chrome TV ene Papa Bi TV wo mo nyina dam ewiabre wo mo ja AkomaMuNsem dwumadie wo no maja yen ede atom Facebook Akoma 87.9 FM YouTube Akoma 879 Adepa Information Center Kochi ya chiachia munyina fe ya konkrofo maso a Big Love Radio one more ehwe dwumadie no papa etie bi ewo Big Love Radio so Spain mine mo sanso na adehye wo UK one more etie dwumadie no efa OPD Radio Ghana na sanso na Ghana Radio adehye wo London wo muti AkomaMuNsem dwumadie ewo ho AkomaMuNsem fan club ya chiachia munyina atonso dwom ani dwa hodo nyina mu ya mutie yen ya chiachia mo empaboafo no amowato so dwom no ya chia mu nyina baby bia wo a wutie na wo hwe dwumadie ne yase nchia sonkon na yede ema wona ahya no so se wonya subscribe ye ewo ye YouTube page ho a ene wo ya kachire pa se sia ne sade ensakra na ba no de beboa ye nyina da ene se wo be subscribe so hono ntia ene ye bre no so ya na che se wonya notification no na enkomo no watumi ne yen ahya se medin ade ama Serwaa Sarpong abedwafo nyina so ekame ho am mo adama enne so yade AkomaMuNsem dwumadie yade esom na wotwe ye hya se die
enwa behia pa motivation afuto ne de he da bia yetu ye hofo na so na isa twrosem no da bia da e wose yekoso ekaka ho na timi aboye ama abrabo na timi akotote e de ama no ntie ne motivation ya na wotwe no ye de ebo bra no poto kasem no when you remember where God brought you from, you will stop doubting where God can take you to. Again, when you remember where God brought you from, you will stop doubting where God can take you to. Eti ni nyina no sofo ni asofo wa ha die da bia ye kan se to da bunkompo hwewachi mi se mi hwemachi adwoso onwe montene so sampa enyabete mimi bunkompo hwemachi a adwoso onwe montene so banchi achi mama kobi pen maton more pen bayira kaba yade bayire ko achima homachen ansane yakɔ school ni nyina yeye bi pen efo mu kɔ ne de na kyese bebre enne nyame adom Ebeneza ba bi ode abedru niem eti sa wotena se na bu nkompo ehwewachi sa no a ma wuhu wanim na mbasa nso so a asem o we de yebasra technicians mo mahwe man na ye microphones ne machines ne high kakra wa hasem eti sa wotena se na bu nkompo no ehwewachi sa no a ma wunwinwi bebre ha wo ho wo de wo wanim no da kye ne de wo badwene ho na so won hyada ha ho bebre wo da kye ne ho nam se ba bia Nyankopɔn fa wo ede wo fra ne wo de wo bedru ha no wo gidie said ya aka wanim no na ebedo so Pastor Julius Naba akwaba na bia koko bia koko de nyamia da wo ma wo de yakwaba ho de wo mu weekend ne de wo godru Friday no ade chi Monday a no chire se obo weni aprapra na ade acho dabi obo weni prapra na ade acho yezo yo Evangelist, good afternoon. Bibi Amboko taka for so much. Yes chia papa yanka 7 o'clock ahomachi anopai okani jawo mpa 7 wati medru hai ndra me kwanta kra me friend na se me ba ndra me kwanta ti takra de fo nyina ye chiachia Pastor Bibi Amboko de Bibi Amboko Bibi Amboko ama ya de abato pono so na emu you biko God brought you from doubting where God can take you to. No na ya na hadwin kofo bebre abamu abuo ni ade no sa ade we ni yenim no ama wo free baabi na wabedu baabi na wo kɔ baabi na metaka chen kofo se wonim baabi a wo kɔ a wo ma sa ne o ma na dwinke wo dem ba na nche wonka tell say you know where you are going nti na ade ato so is wonim baabi a ye be nyame fa wo free baabi wo da to nyame ayede nti ade atiefo ne ahwefo be nhye no so pa na se nyame ne dom free baabi na omo wo na waka de adwo onwe monte anya smesha zangetwa ya kaya dia Akoma FM studio ha wa FFF se ya na ngofo so sa achim so yo TV so said o tie ya o nyame so do ko do bedu because o tie ko anya better sa anya better pra nyame abofo na o to mu se bi na better ya nyama na play so njama ya tie fon tiase se nyame de o fi ba bi no do ba bedu bi a wo ya wa utwo ne wo se wa ye bebre ya karanya de wontumi nye ye na ye dimpo wa ye na de ya akai yese se wo to sie so a wonche tete o so a wotie mi amena donko na na wo hye ana na nyame ayiwa ma enne eni pampempem ate wonkan so nyame betimi wa kɔ bi ode okro no yese be bia na wo dan na nye nti atiefo emfa we nhye ye ho nkran na wotwe o momfa we nante na me gidi se ebe ye moa ni nhira bebre de ama okay. Nana Kuya. Ama. I mean, you free body. Yes, it will be a Canada. Ankadia bachi. Na media kakra me de ka ho ne se. Ma ebi o ha o munim de da wo mu anim. Nti de wo pe na o ye ne ho. O kwadwo ba wonje. Kwa me ba wonje.
kofi ba wonje chese bi obi obebe bia eye ne dia wade hem wade amano afei na papa na obeba ahokyere kakra wakomu nti ena obi aba na ade amano na ani dia da wani mu unse to da bia wutumi kai akwa we pa nti me pa na me da etimi what a tell what tete what fede kura no fede nti akwa we pa me pa na me jama ho ma no enen kan na sister bi say wo fa ne ho ni kunu kama o mu sifiri wo mu kamu ene won ko ne ba no na I fazano uguri ni wo say ehwa na ne hu wo so yi nti afdo odan nechi omo sabe be nani omo kwa na ni kurose we han wase me classmate obwa that's what them washim watosem ontumi nka so kra de benya de na e kama ono so sabe no kwa de sabe ono so na enya kama no nti enuma na o se de wusi dada ho ni jeje mu no na ho kire bremu no enne no ni ye da wani mu nti no o sei saa no mesrawo aho kire wo ho na nso yire ho famu a ebedrum na bi ni nyame be hye wani mo nyam ngozi enti we mbama bi na nka ne wo ye na nka nya wo dia na nka nya wo size nsi aho kire ketua bi na akọ de he mu ma no nti ye hwe ne o ma bi ye e wo ho kakra metumi dia matifo no okay evangelist amen emre bi na Yesu ka kire nkrofo ne se mom ye ntwa nkọ asuogya no ho okan ye no wan kan de be sipo no mfimfi ankyere wo de okan se ye kọ asuogya no ho ntomu starting akwantuo no mfimfi no se asroche sore me gidi se Peter mu ye nipa o ma bebu na wudi sanko am yanka ho na wo ide ye bewu ha ye wu nkwase ewu ade Yesu amu awu the Bible ni say na o mu twai enti baby odu free no odu wo ko baby o enti mfimfi ha na ahokere na ba no we no wa hwira ntonsuo no dabi eye dan wo beduru ho eye dan wo be si kokwo no so bara asroche ne fo mfimfi ne ana ye jeja ye ho ne yegu ye ho anim ase na kan ye no afa wo nko duru asuoja no na wo twa wani na we na kan na bi se we na wo manimu a enti Serwaa wo famu no jaye kom na e de a wo bitwa wo bukwa ko duru asuoja ho mfimfi ade mframa de e de bejo ehura bejo radin shira tiefo AkomaMuNsem dwumadie na de share ye de esomo na Akoma 87.9 ene onua TV so ye motivation ya ye de ehya ase no mo hwe yen e wo TV show no yes when you remember where God brought you from you will stop doubting where God can take you to etiase awie wote wa kai ba bia nyame di ufiri ba ye sa wutimi kai na hwe ba bia brabo ne hye ase na ba hwe ba bia waduro na unwiwi bebre e wo ba bia nyame epese wodo ekodro no ene nkomo a ye de ehase afei ene ye bekọ ya asem no so medin ade ama Serwaa sapo ye nhase ene ene ye mame entwe nkomo mame akwaba ye na ba chomento nka akwaba ye na bibia bokọ de nyame adom udin din dia amadoma okay ufri hin e ba ye Tema New Town okay wanya mfie sen 50 enkomo na ye bedi ni ntina me bisa wo sa no 50 years mu ana wo okay dia na do free Tema New Town aba Akoma FM fi ha sen me pacho me ni abrente bi ne ba your friend is saying Osman but did one friend Oluman okay me ko han dan wa udum Tema New Town udum ntino so be han dan wo Tema New Town he awudum bron no so sa na friend okay ntino so be han dan wo ntina e free pa nto di pass them to many na me prince so e man ti didi mo an mbenyinsen ye na mbe wo ye otudi no koto me busheni bi anka ho but if you for me no mo ye fine ti penifo bi kan ho ye fa na anti ya e chan ye fa ni ye chan okay owo kwa mo kumasi kwa mo okay nti o kan ne koto din no ti e didi hwe ni hye dan ye papa but na me se me ko ha bon kaka krenti no na o de ba meje o anfa ma so ane nde me hwe ho ti ni akola no ko to school mu asana odiska eba
Ninya no onhwe me papa me dan ka me ana metua me dan ka. Ti o ho na nyinsen no san ye den ebe biom. Onhwe ni nyina chi biom sa bai. Ampa try. Okay. Ana nyinsen san be biom. Nti mbe wo ye no so okotu din e fen Latif. Nti o tu din no mu no na habo na so na bisan den ekọ. Ti edu ye krom festival no na misi enye mekọ na makọboa me sister. Ata na magi lombi. Na mesu ma honam ni bi won sister mo kwa na mister no dinam no ekọ. Ti mi sister ja nkola na maami. Ti nyam hu ani se mba ketua no watie mu. Ti mi du ho no na akola no ni tekrema nyina epu ehuru a eba. Ti mi peja akola no na ye call Apam hospital. So mo di rubber fa ni hwim. E ho na odidi fa. Nti e ho no na Adai. Okay. E ho no na omi ye kofi. Si ye kofi no na afide aduane no. Nyabotre kakra. Ode home kakra. Abusia haya Akoma 87.9 ene Onua TV esom AkomaMuNsem dwumadie ene ade som no toda na ensem ne bi no na ayawreho hawa wafam na asem ye nu ba bia na so aye ne suo nti ka ye bo bell pack tissues ho advert wa haidie enko obi aba wo so say no na ka bi si ha no ma na ko de apepa nanim kama na ka timi aye kama nti anje ne na pamfo mutie ne a bell pack tissue no mumpa bi mfama ye nam sa no na ye kama obetimi de apepa nanim a bibia be koye e de ma o ye okay ade na ma ra ho sa ya na ma fem tie ye wa fem wo hu kafra sha hodin wate sha hodin de wa fem na nyonko a na wo fem obi afem asi eti sha hodin okay Akoma 87.9 AkomaMuNsem dwumadie eso ne Dr. Nimo e wo ho e de ma na wotwe wo konkran na sade ankranfo akwakwaje apote no wo so wantimi anko bia waye ho pa tisa wo pa wo a me say Dr. Wieye Brem wo ya wodrum e wo man gane mo no ye friend no Dr. Nimo Odani What Scientific Clinic and Diagnostic Services anom emane mema ware fo amopa wo munyina mo nan na mo nko Dr. Penny enchen wo behwe no watritiw eto amanfo na amane nickname ye friend Womb and Penis Repairer baby wo hono ma ne de nyinse no eba na so ba ya na sene kom Dr. say eya bra kuma say atonsu Monaco Junction woni adansi Rural Bank edi animhwe enkran wo mo ahwe ye no e wo Circle Photorama Dynamo Ebengo Filling Station ene Ernest Chemist ena edi animhwe 0244087687 0244087687 Amaduma we okay okay yento asoy ba 20 edu fie na akola na fide no didi emfa kuma ne o se uhun se wo ba na tiem enti me kofa no okay me kofa mu se ne num epu ehuro ade no anon parazon akola ne okuta ade yesi mouthwash say den okay no de man me num ade ko akola bi na de mouthwash man no sister ba okay nto no num ye na shi ni minimum nto tie mu te me fa no no na che say ne ye no na ni enya nti ye ko hospital no me tube e fa ni minimum ti ko na me ma na eduane fa e ho no ye papa no obaye onye no Mr. Penny mu nyina ye da Apam hospital ho ade chinya no kan say oko no o manye 50 Ghana no Mr. say onje na memenji na me gi 50 Ghana no ti me gi 50 Ghana no na ono koye me friend no bisan say hu ya enu anu no on ba hobio ti eyi ko fie no mu no na mama na enufo a na afa ne yinum odi okogare na afa sabe no wanya say no wan ya pepe okay nti efifa afa ne yinum sai fi na ma hoti ti me friend sa wamba ti de mo ho no ka say oba ti oba no to emu ni anwa na odi brehin oba no di 50 cedis na esa kan ho e ma hen no no ye de okoye nti okoye na msiminti na gomu ade go ho sa de a me come Sister Penny wo Elmina just no ma me wuye no na okuta yen ti me ko no ho Elmina ho ti me ko ni Mr. Ma miska se me njinko hospital na omunhwe akola ye ko ye no me de brofun se jani tinti na jire no bi na me ko to no na o se do na akola num ninti ne ha esi nti me fa no nko kasie mu teaching hospital wo keep o mo kan brofun na kire de bi obi kire ma ase
Wana na camera for nurse baako okay o si Nigeria okay nti oka asa no me tatare baako pe na mkuta na sister bia me ni ye adwuma me ni fi akra akoye nti me bia me ko bia na odimechi na onim kro no so ti ekodu ho na doctor ni baako se ye ntumi nhwe no kolebu na msi o se mo kolebu sika anka me mba ha satam na otwe nufu na komedem ti na wafon ti otwe nufu na egu me hu nyina ye nyan nti nurse ba ko pie fi mechi no se efa ni Christy no se a wo se efa Christy mi se ai no se se doctor ohwe sa yare we no aka 2 weeks obeba ntuma engine ntowa so mo ja akola ntowa my sister Penny die osuro sa ntabeti ho ni die nti ontumi emba ho nti o die aduane ni ska no de asoma na de abremi nti teaching hospital ho na ekono ti tube no share me ba ne yema me de aduane efa ho ema no nti na ye da ho na my sister ka kire em se me mfre papa no na me se me mfre no no me se ne ba ya no ba ho bi no ba ho bi me ntumi mfre me timi amegina ho nyam behwe me ba no so me sister si on TV da nti me no mfre me nti me sister frɛ no nti me sister frɛ no so frɛ mo hospital ho me manfa na obi da me ncho se o manda nya hwe wo de fa na me fa phone osi ye ho ti se me se ade nti na ye koya akola ne sa na me si o jam na me ndwum na me ka ti na ja doctors ni akola no ko ti atam ko ya akola ni nyina ba na chi wie no no mu yi hia na ebe fi na to kolebu sika ye de baba up and down nti me sister ma me sika se mfa ba kolebu na sika no enso na me nim kolebu min makra na me nim kolebu bebia owo nti ko hu man bi masem ko tu nenim no man 10 million se me njina me fa nko nti me 10 million ba kolebu be ye bibia folder ne ade nyina se folder na me ye npo enye cardium ho folder but omo de hwe akola no nti na me fi elmina na ma ba kolebu na me mba tema bibia me wono na me jamba ba ya school ho na me mba ho but ma ne me ba no nti fi me ba mo se me nko bu a medu elmina na de asabu a 12:1 na me se no isa me ba na de ne so nka se me nko a me da me ba tema nti me ba me ma ne nhumi nti one day bi pe na me friend ka chen se ko twa esu na me niska nti o miska o se ahine me se 1 million no si me down po me gina ho a me twa esu ye bibia wie kura nyimbre ansa o send me 90 cedis na me gene sa mankasa ti one day me ba dem na me se ombra no me hwa akola man ko bibia me wo no na me oba e ba 2 senior o ma ye akola no operation ti kolebu ni de mekọ a o ma me sika nti o me ba ye no so betina me dem a me nitim da me tim dada me han o tu fi ni nua no ho ekotena akomtetere ansa na o san ba me nchen wo den num nti adenum na me munamuna nti ma mbi efa ni popo ma mpeni pa no si o me ntwa bibia so na me nhwe akola na bibia nkoye nti me tie ma me na sem nti me ni betena find say na me hwe say obetumi eyi ni yem aka say o sister wa brenti si ana say onye sa 10 ni 5 ni 15 9 o mo no po mo 3 days bo 1 week ansa no de aba nti na me hwa ha me mankasa nti mo hwa ne maame ne papa ne mama ne sister no mo baaye o mbesra me so mo baaye no po na makoyo operation maba me nya even say topic makoyo operation maba de be chia me kokolebu ti mama ne baaye no si o se ne me bre no one me ba no jabunya 5 years ni one ne be ko omo krom na asthma wono ho na mama no eduro bi asthma ne kofom nti asthma no ekokra no akola ne one na abrem na me si yo ana ye call kolebu no so meji $2,000 and if $2,000 me ba no papers ni nya wota mama famba afi be mu a mfen say 8 years munie na was so $2,000 okay enti me ko hu ona bobi wo ye ho me 1990 hu no say nso 1990 hu no 190 hu bi enti me hu say makọ wagya me hu akọbọ bodan wo committee 3 no a me ko hu ni mani so say no kre no efina me nko ho bio nti e be kokolebu onu pese me beda committee 3 ho no ne me dansa na wa ma miska se me nji nti se mamba onu begina committee 3 junction Akoma junction ti me fu tamaka straight na me ba me do ono discussion me se na me bie mu abu a 40 30
na ni nyina am na wokoda na me nkɔ hɔ bio nti na maboa me ho dada nti no no ankasa esan ba ye bio no bɛkasa ye na anaja ye kɔ ye operation ye free nti da me kɔ no mpo no kɔ gya me na ye kɔ ye operation me da hɔ na yinye be fie nti edidi mu ana me so mintumi ntena hɔ nti me kɔ ha bɔ sɛ me ye adwuma ɔno ankasa so nim na me nkuta sika nti mfa ne Kristi me kɔ boa ne kɔ fatu na me ton na ye select me obi ba na ya kan man ye pon a na wetua me ka 40 ebi wa so a o ma me bro sa na me bia behwe nkola no ba kuno so wo hofo enti eye sa no na me hu se kwasebuo na odi bu me nti ka chen se me ntumi ene ni ntine bio na onti ase enti atam na me mensis no ebubu tutu mu na me sinka ne chi aseba e wo mu ai ma tutu e ba man TV na ba enti no no ka chen sa ma de we anyinsem na me se o da bi ma ko general hospital mo se etore bia wo betwa saa ne na yewo se ye nyinsen tade ne yam kese na me ko general bio na doctor ni si o eye nyinsen na mom se ne BP ni osisi problem no eye wo ni nti no me we na meji me dwe ho din me fe me si me makwa akoye me na me nim nya me fe akoyi nyinsen sabe no wo mienu dada na wo mienu dada makwa akoye na aye operation ni ewie nti me du ho na enye onno wo ho doctor foforo no si ono ntumi nye saa nti na ja mitu madwunum enyi nsen wo hwa na me wo ye emu kom ne obrede ame a na minim enti me ba wo me pasa beti ase ebra uhu se wonyem de to so miensa na wo se wo bese no no efiri ho ana se wo ma ne wo ho ne efunu ma ne wo enti wo wo no so ka ho enti se wo ne na wo nkra se miensa nti ono podo onim ne papa okay enti me mu ye no na obetu din of masalachi ba ese watu ndi e friend say na me ti jo e friend say ne dia Hanif okay enti me no na me bra nya me ne ti ba mienu ni me no on percent ke obe me tu din no but on say me no nkola mienu kutam pepe din na me ma dwen mu no na ma odi din be kan ho enti me so ma no to akola ni din enti oto akola ni din wie no onya 6 months na o ka chem so ni sister bi ewu nti ne ma no se ni se nti okọ eyi na waba okọ mi hu ni bio me hu ni bio ma nti last year no na mka chen se ni skedi to aduane edi okọ no ma 40 Ghana pe minister ma to ni ma nkola ma wo foforo na we no mo yam ni so nti ma nai ba akumi je on bebre pe ne gini eyi mi aboho sometimes na ma na mi nso ebiri mi nti mi pa no che ni ska na o se ni 30 Ghana mienu ti mo ho ami hyedem nso to ko fi obi mpo mori ami titia ye ton hyedem sa no hu se kokoko mi se obi na me bie dan na ono a nti mi mu na esa pie ma me se mi ntie kasa ode baaye na mma na akonwa wan kaka se bia ama ye ba ko ne hwe nkola no ni nyame nkasa me ti ho oni obi ba ko lebu obi yare nti na me sinti wo ba wan fam dan ba o si da bi afa wan ya ma ne ba no de wo ne nche ana kese wo ko no de akra ne ba ko ko kra ansa no no o fikta manu tan akọ okay nti o si wan na mba no nam ne kwan so na oba eho na me wu akola we wie no echi no ma to de bia na ebedi mpo na ye di na ma femu no na ebedi na mka che irade so se me bu adwaman so da na me di edidi che se me ba mebu mkwase nti se me awo miensa me nsa nkofa bi so ana me jankola ntu de me ko sinkofo nyoma obi akola posoma me na me ko se be ya me ma no on benye aduane edi o frɛ no a on ma uska se je o mo 30 ni ha ya 50 until last year no 1.6 per no de mami to be pie ho no akono mami sa 1 million kan na ye 1.6 no o fi ho no minti ni nka be o frɛ na me ba na me nya adwuma na sei na me sei nti since me no tena wo miensanya wo nya adwuma da na ese opeso otutu masem na me so metu ni bi na ja me de makati na amti ho na me ye meyi nti akola ketwa ni de onim ni papa ti se ha me ba ye ni so on hwe nkola mienu na mnyom ba ti se me ni sky ye bi school yi ye makwan po ye bi o meko o meko school me ni bi o mko school me nyom na ba ye ona kra na ba ye am wo ma me ni che wo fani se kro yi am bodi kwa am wo no me jo mo ho ye ye no operation ni onim ni papa no me nyom na ba ye nti me ba se me ba na wo no ho no me de o ba na de ayi na wo no ho panini mom na wo no ho okay ye oni ni mesra me da nti so on hwe nkola na on fa me ba no so mbre me
Okay. Enkomo no waka ni nyina wabɔ ne tofa na so ye beba ba mu na yate ase. Obi o ya abrewa so de so ntumi ware abrantie. O ya abrewa. O se ni abrewa. Ade be ma no wanya mfie sen. No so ni 50 mu na okɔ no. Be ma na nya mfie sen. Me ni tina e momu de na wo be na me wo 30 something no so wo 30 bibia ko. There be 30 something 30 bibia na de mfa ma me o. Woni mu age me boa. Me nim ni age. Wo age woni mu age. Me this year nya 50 years. Afi we ye mu na nya 50. Ana no so anya mfie sen. About be 50 mu ko. Ye to ne ye pe. Me ntumi hu se me chen kakra dia. Wo chen na na sa wo be chen no. E bia me chen no. Kan ye nti ase. Me ye nti nkomo na se be ma no wo chen no. Me chen no. Wo chen no. Enya sa wo be chen no. Wo chen no. Me chen no. Wo chen no. Okay. Afa no eno na ye pese ye ti ase. Eno nti ro ka cha se wo ya abrewa no. Me di na chi a. O ka cha se wo ya abrewa nti wo di na chi a ofere. E be sere no. Sa na o ka kire o ka kire obi chese wa kasem dada nti me nyinse na me di awerho na me hyedem na ga ne baaye na ga ni su o ti sa ma asem ya me ka kire se ni abrante we wa kan ti na ma o yes ano na me si o keke sa be na ye oba ne de di nkan na na se yensa so no de to so miensa no e na akoti ne baabi se o se wo ya abrewa okay yen hyan komo na se biem wo se na wo han wo dan e na be ma no so betena fie ho bi so be han mo so mo han mo dan am so be han dan ti afa se mo nyina mo te fa ko efie nkokɔ mpochon efie nkokɔ na mo che mo ho we ei ena enkwara ma ya wo fie onyina wo abrewa no na o timeche wo we Baby. Na mo ntam te se na ne ntam da ma ne friend say Osman Oluma na your friend Olumai na ne ntam te se na so obi a be han ne dan de wutimi ba bi men dan kra ne kumase asetena de na mo ntam ye fine me kwa abokoto na me kwa na de sam kwa utimi hia me wo bridge me nyina nteba ese me nya ka utimi nyimi na che se na woton nam e na ono so e wo habo na ono so ye adwuma bai electrician na ono so electrician okay nti ayon kofa ne hia se say because said e wa wo ka se wanyini cha ni de me obi a wanyini cha me betena me fia metimi na ye fine ba enye fine to the extent say bia obetimi abese me pe nti mo na mo nya wotre na mo ayon kofa na net say o na me ni ye fine edu o mo sela kro ma me ye aduane ma no o mi siri nyoma bo ho frɛ ma ho te se me so ho ye oba ukutade odbeche me ba ge na me kutare nkutaba ba ko no wedding kan ba ko dada okay 8 years 9 years ene nenko ayonkofa ne hyase a ene ode se wo pe ba wo nim se wanyine che na me boa luma menya se no nyese wanyina wo benyina se no nyese ye wa ha ne nti ye nka no kora na enkomo ne mo na ho on shedan kan che me say no wo nti mi mpo na me ka say wo bia ba wo be say 73 ana 76 but wo de na nim se wanyine che no eti bra wo be se wo pe no ama wotire mu se wo bia me manyine che no ebi obetimi no wachiri ba ye pa na wa misa ne bibia sa say bisa ne sa wa misa ne sa ama wotrim age crowd is just a number ntinti ase no wo crowd a enkemfa ho okay eti anu na chi no a wo se wo pe na wo sha ase se wo ne ne tena no na e wo wotrim se wo msa wo che ne de na so wo yo obi wo ha wo sha but o ye matured a wote aware ase as a family bemu a wo betimi abo a sa kwan no so ye di sha na wo sha na se nyina na wanyini che no to nchen a wo hu sa maturity ni bi wo ne ho ye wo mienu so no na me hu se sa ni no just wo ni fa adwin bia mpo a ahyase ne de wa hu ahyase on se na ono kɔ ne baby so kɔ madwuma so ntie bebe hye nyimbre ye di nkomo kakra bi a na okon bi was about 3 days mo relationship ne yapase ati ase nya botre relationship na woni ne won yapase ati ase ebi o no mo a yatifie woni girl me ni boy ebi ya nipa akono ntenom ye fa ye hu bi eno no mo twi bi o anase brofo bi a wo mo de friend ye se fact buddies so say friends with benefit eno no mo sheda nya mo adwene se mo twempena na emo no wo pe na asem no so pe wasem eti bi a mo hia ne bia mo afa mo bi sana na tie anasa mo hyeda tie mo ho asese mo twempena hyeda tie ho asese ye twempra bia me mpo mi nkofo nim ono so ni nuanum ni wafa bi wo ono sinim ono no bia so nim sa mo twempena obia nim sa wo na ne wo ho sa ba ne dia amem sa wo ya abrewa dabi sa ba ne dia amem okay na wo ka sa wo ba pani no wo no mo kwoto din busuani bia ama na me bra okopo me wu ye nyina wo temanu town me nuanum nye ni ho me ni me bra ba ko pani ho ono no omo ye edwon sekendi ti no ni ho nti ma me pani no ye cha no ono ni Easter mama e fantifo ne wo ho omo na mo kan ne ko 2D ana mo ko 2D eto hwa yonkofa na da wo ne Osman ntem na busua na fane nya na obi agitum
obi agye to no Mr. Penny dia no no mpe adentia o se obe ye me ho ade ti me ka che o se meko me ka che na o se meko enema ye ya akola no operation wi a ye ka se me ntimi nintina na nyinsem so ebe PM no se de ama ye twe san komo nyina ne se efri se wo ne tena ye ne ade ne nyina no ehwe ne ade ne nkoyie asase no hu ne se obi a no betimi ahwe wo me hu no sa o se asase no se ye bubu fani se tama blaster line ho na ne omo shop wo ho nti na adwuma ne nkoyie nti ho a na obi afre no nti na me madwem se bi ase adwuma ye yi a obetumi ahwe yi nti wana na wo hwe no baby ono na oba na ma ye aduane de obedi me pa de me sika de ba aduane de ona na wo ye aduane ma ne die ya obedi bi so ona oba otuma me 20 na 30 se gina ka be mu kakra na ye ndi okay eti bra be na otu be da wo dem no me date de me to me me pese oba ka date de na otu be da wo dem o se ye bubu omo ho no bia na oda no ase bu ho bio na odni bag be si me dem na oje no so ontena wo dem eti no so obetena wo dem no ne no so etesen me pese enuoma bi wo ho ye hye de busa sa questions we nyina ne se nyabotre ebi wo no ma science ne ade ne nyina wo ho ebi asa be no fa ne se wukọ posho se ho no ma ha bo ho no na wunya usika etu bebu ani aguso a na ye gya ye ho afa haw ne ba na ya kyekyere haw ne nyina ne de akoso aba ma ne ba te nuoma ne bi won so awo oba no ahyase ne bi anka wo de wani to fom a ka hu se emwa enti na mahyada me bi sasa questions we no ebra ahoche ne ba ya obetena wo dem se na oda so aye adwuma ye adwuma no da so aye adwuma friend no ko to be am friend no ko okay eti ano no ye fa ne se bia utilities ensuo ne nkane asam ne nyina na otimi bo awsa kwan no be no to de bia ontia me ana me tia ne dodo wa na wotua wa de nyina e sa wo fa ne se asa wo ba bi na watena ka wo ma ho na wo hwe ne me bo a da bi to de bia ontia to de bi so otia obi salad bi wa munya na ma wa ma ubu sana on fama ana nyinsan ba ko baaye ana obeto akura de din wo ye ne se din to no ye ne san so mu ko masalachi wa no mu din to na be no de aba okay eti akura ba ko aba stila no niema enkoyie adwin bi ama wotire mu se be ma ne de din kan me che no de to so me no se at a point wan kasa hu se onye matured a obetime no na awobra na mse ba bia na wo watifi akodu no se wo no awo me bo a na ono so awo yesi wa wosumi de mi yesi wa wos na wan kasa checks be na wo ye wo no ho ansa na ne tena because the age kura woni I didn't make us yesi wa wo ba ko ni say ono kasa ka chem so ni sister bia wo na isa na fe ye fun na ama no okay nti me tu kwan ko ye krom papa wu ye no na yesi sister ni akola no ba fie ho ene nkofo na ka chem de me hu ni mani okay eti ba ko ne ba na wan fie no e de na hye nkran say ene ne sa ngo de otoso mi no ni etoso mienu na me ka say eya oba oma enhyeda enti say oyi niem say me hwew ana ma jiwei nti na ma dwan ba na me asusu ntumi ko benti ma dwan amba hosa wa na utimi ko ba okay nti na that time ne de na hwe asem ne nhia wo say ebia sa wo kra no hwe wa wo made anko beti ni nyina ehia wo na ehia me ka nkola ne hwe no mitumi report ma me bra mitu onankasa ne bra bi mpoti efie wo mitumi ka kire no sa okay ana de atoso me ensam so beka ho eti akrade de na so kono mparazon de atoso me no na $2,000 no ane tuai empenifo bi na eboa me empenifo bi na eboa ho ene ma wo tuai okay eti ankoma no ase stila wabu ni jen e dia ma me usi wo tu betena wo fie me boa okay anti den na fedo se tu ya wakwaje dan wo baabi ni ade na wonim ho hwe me nim se wo bobo dan wo baabi nti okọ bia na oyi na tade no baako okọ no yi baako onu nam ka se ne maami ba ho na oni maami ko bebi onu obo dan no nam ko daaye omu di 3 days asan mo san ba me ho no amba me anum di misika so ni aduane emom okọ na misan so yenya wo maami aba misika abaka se oni bi okay okọ nti o maami kran so ba yes una o sa hwe na maami na me yisika ye aduane nti me ye aduane a ne bra yi bi so ofie onu so ya ne so wa maami ni bi nti oni maami ni ko ho ko di 3 days nti 3 days no mo ko di ye no me nti ase na me timu ye me na kakra nti oba ye mi san so mo ko hi maami so anka hwe ankyere me se omuko baby say okay nti na onim ko kire na danfo bi otonton spare parts o committee 1 run about ho so wo be call post office a ho nti me dru ho na sister the friend sister amma
nko yi me hu no say woni oluma yen na obayare be da port screen kan me say ai no say hwe oluma no akobo dan oni oba na ti ho na me say sa nti man bo sister no su din ena me ankasa me fo car me bisa me bre papa me bisa ya ade ba ko me hu say sa ha na baby po na me nim wona wo che me sa ha na wo ti a me trace a me hu nti me bisa ya no mo kire me nti do me go pun so na mpa so na oba na opi ena me say o mi chia na o ji so me say me hwe ni kun na o si ni kun mi ho na me panta mba na yefu kire ni so hwe mba ni fa banga jan say o ma miska na ye di kokolebu nti ombra na ombre miska okay me dane me ho Olumai, yamaha. Bibi aboko de. Okay, so say hina wo, wadama. Tajanka bibiana. Aha ya Akoma 87.9 ene Onua TV so ama doma de wo abaha se wono wonkora miensa de di nkan wo de akora baako wo de na domu a wo hu wa kira kwa de to so mienu na aka no wagya wo mo agu ne so a won hwe enkora na nti ana wode waba nti ye pese hu ba bia woni akora na ewo Hello. Hello. Yes. Me ba cho me question what ye? Me too. Okay, ti ye pese hu se obata wo se ne nso ye ne ya. Na e ba no wa papani no ade ne kwa woni ba bia akora na wo. No kasa wo studio ha sei. Pa cha ni fa ni. Ene ne kasa Kasamitie. Hello? Oluma kasamitie. Me kasa na metie me wo so kasa. What is your Me wo kuma si ha, me wo Akoma FM anti kasamitie. Yo. Oluma kasai. Sawo so ne ba ne kasa. So hono ma. Me se kasa na me wo so kasa. Ni kasa. Okay, eti wo se ne ba no wai de di nkan ne ba pani na he no wo. Me ho. Adenti na wo di akra na free ni maame nchen na wo mpesa akra ne be hu ni maame. Dintra. Akoma FM 87.9. Oh my. O se adenti na wo di akra na free ni nchen a wo mpesa obe hu ni ba. Si Ose wodi ne ba pani no afri ne nchen woni ba bia akra ne wo eto pese wo hu ba bia ne ba pani no ono akasa no mum mpache o mum bisa se mi akasa no mi wa henfa busa no na hinfa na wo nya wa na wo nya wa na wo se mi wa wa de da be na ya makwan a unya kola nipa abasra me da da be na ya makwan a unya kola na abasra me da na wo de da be oni mikro wo se mimi na mi was kan fuka ba wa ho mi kan fuka ba wa ho nti mba na me je mi se mi da kola na be fursa na me ni na basra Oluma sese wone maami mo agya ya na montemate Dabi otie Iza asa mo de ba o de ba mamu se mo kasa na Oluma ba cho mo so asem tam so kasa Oluma na me se wone maami amadoma montemate ana sese mo agya yi O mi ja de mi de nti hobi mi wona mi bisa sese mo agya yi enjoy Some new one about some new one bad I enjoy. Eti ade atwa to a wani hu maame ye di sai. Ni hu maame no. Ade atwa to a wo de wani say hu no ana wona ne kasa afon so ye da ban. Ni kasa last time bina. Ona kasa na sisi ana line nyaju. Allah nyaju enda kurampo mi friend brother abisa na asam. Sama katang brother so kofia. Oma menene ya de enka me friend line sa na line den enka ma block in line okay ti bra wo ma nya botre se de ye di nkomo ne yenhya se sa ebra wo de wo ba pani ni free ne nchen no wo ka kire ne se wo de akra na ekọ ekwan ba na wo fa so fa akra no e di ni free ma me nchen tam no na me ni nyina wa akra ayi se ni free akra ni ntina ne bi na akola na adi ni joni ba wo na me ni nyina na wa akra
second born no oyare oyare be ni operation ko ni na de ko ya de ba na me ma ni de e ba sere ma ba sere ni ani ni sister o mo condition ya wona na me no ade ni na ya class na e ti ya ni akola ni na ni de ni de ko na wa je yare ko ni ma ya na aduma wo peniso ni so me peniso na na de akola ni de e de ni ba ya na aga mi ni kwa wa kra na akola na yare ni enti de ni kan amiti opa na aga ya ni na de ni na wa kra na akola na yare ni ifi yo ni sa na de ya de akola na ko ko ni e de ko de ni ba de ko de ni ba an sa na ya sa ba wo fa de wa asa na ko ya akola ni ti e de ni ti ya na sa na san ko ta ta de wa wow ifi ya wo ni ma na ni na ne de ni na ni yare e de ni chan ni se tan ni na wa ni ni so nde ba ba tra mi ma ida ni ho so condition ni ma ni wa ni ko ni de ko de na ni wo hota ni ko de ni ti ka ka de asan ma ni ko na ni de ni ba sa ni ji wa ka ni ni ba so wa ka okay ya bre nti se de ba ya yen se bre bebe na kasa wo ma me na yare nti na ukọ wa na me bo a ni ba okay na ukọ ye no sa wo se ma me hunu ni nyaye nti oba wo ne wo ho na ti bia bi nti a wo sa ukọ sra wa busua waja wa ne nkura mienu e won kan na ukọ no omodi die mu ni wo mu hwe mu no ehye be na wo di gu akwa mu ansa na ukọ na akodu ikura no ma me ni wo ma mienu na aka no wo mo hwe na ti sai wo hwe wo mo ni ko ya ni ko ni ba wa na ni ba wa 2020 na akoye 2020 ya na ni ba wa 3 years ni oba one ne wo no mo ni ade ade se wo bedi die obeda die obedi ada nyina ani de yo ma mi wasa e wo ma na mi sande ni e wo ma mi wasa na mi sande ni so ni mi sande ne ba sai o ti mi sande ne ba sai dia ni da bia no titi bia nsa na me bia ni sa de ma mi ho nyanti di ba sai odi tudi bia ni da bia 60 40 and it na me sande ni on send me 100 cities da obuwa so no be kan ko ra no kan osun na obuwa nkasa oba ho na o se oba kolebu na kolebu na oba no ba fi no man 100 cities e fi won send is ke dia biom ade na wankasa ade na se wo hwehwe fi oluma ho o wo so de to ne nkra na wo mu ade na wo hwehwe pesa me gye me ba no so sinkola ne madia o mu kro mu no ye ni oba wo ne se wo nya no hada nkola no wo be ye o mama mi ansa na wafa ho ti me gye me ba am da me gye no ti mu gye me ba mama na so no wonya ye mi na jai ma ni na jai nya me hwe Osman de mama ne kan ni o wase wo a wo ni mama mra ni amane ti wonya ye a wo gye ba wa no ye ne sai Embaji akola no. Embaji enko kan akola ni so non form. Embaji akola no. Na chese Osman why wadwen say maami mu ntamate. Eti nkura no wa hwe moyi baako e na wagya de aka na gulu so na say na sabete because 3 years dey. Maami kan ye mi hwem enyi baako. Ya tam ne kan ko akola de fa so e di abawa. Akwala na bawa how many years today ansa na me ankasa na me baa no because say me man be fa akwala na how many years and that na fa akwala na 5 years no am be fa akwala na akwala na 5 years me me ka kire me say wo be ka kire me say woni me tena solo dan ni mu ho woni me fi ni dan so no ka kire me say oni nkono nkoye asthma edro na say no asthma ni ba fomu a oni mba ba bra mi nyesa na wo kan nti say me prince wa na me see yo Osman. Yes, mommy. Bra, wa. Me say me question no say. Mami kura wase wakasa wa ya abrewa, wanyini che wa ya abrewa nti wode ne kire abusuafo a wo fede so obi be hu se woni abrewa na ewo wuma no. Eti na me kan, na me kasa. Badu, o ti na me kasa. Ai, wase wo ka kire wo bi se wa ya abrewa. Ni ka kire obi.
Bisa so mun biya me se me ka kira ho. We fisa se we kan ye ma sister awoye na chiwa. So osu kakra we bisa asem. When bisa won asem kan se anya lukra na won kan hwe. Wo kan ye won kan ke minti. Wo kan ya kasa. Adama wan. Aya o ka se we. Wo tna yo how to no dia plan. Me sika da bank best point nya me yi me di ena me sran sa na me di. Fami babla mi jibi ba na Usman e wankasa ya bota Usman wankasa wanya mfie sen. Hello? Yeah. Wankasa wanya mfie sen. We 1981. O say 1981. 1981. 81 na just say 42 mbwa. Yes. Ana mami wo 50. Etina so ya abrewa no. Oh. O ya wo na me no ade awo kola be so. Kola be se o show mu. O show me so la ka me dia mo to dey. O show ko for na sa me didi. Ana dia me so me ni ma. Usman yanka samiye. Mami wo ba fia nyina suan wo su. Wo se wo sia no na wo ya adwuma. Wo ya ni bibia kama. Wo no na fa wo de wo tena fie to aduane na wo de. Ana kwa ya wo de ne fa so ba ha suan na wo su. Ada na apesa mami na ni ya ne yasa. Mami. So was ka o di fitani na. So we ni pati samia. Sami je ni kuro. Ipa fon we ni to e. O de ba ko so ni ko e. Meba ni kuro. So we ni pati samia o ju ni so ni ho a. Ani kwala no a. Ani mi bisa fo no a. So me mami ba me sisa ho o bo asa ansan na ono me sisa na di na di chi e ba e. E da sirawo. Adama o we first born akola we ya o me no ka me sisa pe yin ho bo asa eni me kuni ho so ma ko yin ba ansa na odoma o ti o mun chen ta ansa na odi abawo o san de bank kan na me no ti ti anu mi ba wan so so ji akola no ho a wo ye de pa de asa mo ko ha ko skani so ti o di ni na ko yin sika o bank ni na o di ewa no se e madam wan ka so wa ni morse ni ayese na me timi ma ni oje ni ma ni so yare ya ho a aje ni ho ni kola na akola ba afo no ntimi so mba ni on da kira ya so no bi bia ya so yake o ko ni ya ti mama mi ya o sa kwashi sa woni mukrom oni mikrom aha nti ada na wonso ni mikrom mi nsuma ni so mfa me banko ho ntimi mi meba me say ada nti na be ma no ni mukrom na wo ni mikrom minim ni krom adentia onya wadwen so obehu ni krom na sanka woni ni krom a no nim ko kire ne busuafo wo boase nti boase ne mi krom chichire okay wono ne me ko ye but wade min ko hoda wade won ko hoda okay eti no obisa se adentina wo se wa na usika wo yidi ye bibia na ha ne wa sentiade ye sen ka sika ye sen woni bia de beko mini bi okay na Usman yanka oba na otoso mienu ne ho asem wo se wa nkomo mu chesa akra no yare pa e ma mu twa hospital e dia hemfre ni ade a wanka sa oba no otoso mienu no yade no operation ne ba na ka se na wanka sa boy ye wo ne ho because madam what dey there me se ka se na boy ye wo akra ne ho there so me kai me ba so come born me kai say me can continue to say dia na just operation any ade nyina mama de say do baby $2,000 APM mo say sika no sign na wanka sa wutimi twa ye wom yes madam asamne ti tano bisanse kana onya no wai bisano wanka sa bisano sika no nya no wai madam me be na da bi bisa question mo asam na mini ho etu ti me bisa me question oba na wa ha se bisano wanka sa bisano madam itio so muta asam na no kwenti na muto okay israel bisa ma me se point be so na ana me se wanka sa bisano so me kokko lebu asika hin na mo de mami me kokko lebu asika hin no kuta me nsem ebu a wo jajan so sika hin na mo de mami me ba asam na kada ba ko no from bom Osman yete o mama yete ne kakra
eti wa kasa na wo boy na okwa wutimi yiska ne bi ma no say one fan kom madam me enche me bokati because asa wo hwe no ma no ya de mo hwe no mini me da akola ne nem kolebu saa ko pense ye operation mini ni pe obisafo bia ntimi ne nkyɛn ono ni bisafo bia nka ho ono so bisafo bia nka ho mini na ne da akola ne nem saa ha mini yesterday ansa na pe operation ansa na san da akola na dia bafi but akola ne yare ya no okofa ne wan adoma wan kasa no operation ye na ansa na wo ka no kro na ekye ne se ko ye na akola no fa so na yare na dan ekye akola no ni na me ti ye no na ye ya ni kama nyane ya nyawe akola no ya ye no operation na wie so ya wo plan pa nyane no sese no mra because pan se ka kira mo se ko ye na akola no fa so na yare ye ya cha akola no na de bresa ano ya bresa ano adoma osisa no ba no oya sa no asambe na okatira ni ye bibia no okatira ni se osisa no ba ni niti ni osisa ni trini ni to boni ni chika ansam no wa ka secret ni wa asam ni ekira ni okay Usman and some near Cassia ye kwa dear Betty Sama ye fancy say money me no one motion ya beda hem koranom de wode na kwatena wa 2020 won woni maame da no so wonim sa akora bi ehia ne maame ne papa ene wati na nyina ni pa eti ano ya ba ne dan ni ba akwala no onye se ono wa be 2020 fa wode amfidodo a wakodi akora no beda no ohuni maame 87 oba pani na ode na kwatena wa no obaye den no ohuni maame mienu no so aka maame no wa no mo mienu ebeda na motimi ahwe akwada no ni ba last time ka tire no na so kwala no ko school na me ni ngi kombo no kwanya ba fa so no kwala na ko school ni ngi sa kombo no aso ka jani ko no de food de a ote no ite sembe briri na Usman me question wunya no me say nkura mienu no beda hwe mo dia wode na kwatena srem no so beda kwa no ahuni nuamo ene ne maame yi ano maame ne afa nkomo nesi amini pame de me akola no ba faka asa min akola de min tini fa akola no so han san pambre maame no Davi okay producer mo de mo to so na ye hwe maame na nam ne no wonse be ma we na atime na wo se miensa ne wo se de wo sika sei mo ma ne ntra kakra na me musa na se me sei be ma we na atime ne wo miensa no say ya no akasa say ya ti say ya no de ba ya wola ya wotimi gitum nye say ya na not ye o se san oba ya la ne de no nkasa say se de o kasa nyina clearly chesa adwini mu omre na wotimi atena woni na wo miensa okay ya ni producer ne betwa so na ya hwe na ye nkodi apomode ho enkomai ba heba center ba mata so ba mi chepe ba ma chibremom ba mi jonku enompe ni nkase expert bibi abokode ewe de wa fa ho ankasa wo wa fa ho ekwa de ze ne mi wo pram ye mu ahye me emfa ho ni hey we de ja news ne kanabla eni ye nyina ya fio mo chat yo for na dia yi empani for say anyimo de ejirani esanira no na no me ne doctor pani na ne nam okay ntimi nkasa ma no nkwa achiri bi okay enti medani afidie na ma na fe haban no a odi tunkasa edi dompasie amanfo atie okay mo so aba abeja yare saka Dr. One okay that Akoma bibi aboko okay yebema wabam na ansa na no homeka krabi mai na yentwa ye ho emra sesia if labor pa de wodwa so ema no e de kwa wo so ema wo na chine de siesia omo ho ma bibia ye kama I don't you about paying for what time no ya so to ne ma pa de no ya to if labor pa de se ma bata nyina e ya guy eguma hodo mienu if plus na fe if normal e ya kama pa ni nyina so ebo no eda form 0550000990
0550-000990 frepe Eve Labor Partner de bayere paum empani for ebejo so afa grow fine mojadro eye mojadro mu super odasani bia babu bobi kama na cha se body no etimi anyini fine we koko no mo de aye etunya bi na anonom sei ya wo hyehye ye kama kanka ne de waya de menne he wo nkwanka ye so bu pagesi won ma eye wo de bomoden na pe grow fine mojadro ne nonom ebeboa pa mo etimi ahyehye kama enam say vitamins and minerals ne do so nti esabo ho ban e de free infections ahodo e na fe yade bia ehom 0244596532 0244596532 Currency Ventures e wonu papa e Zahara Mixture ne G capsules eno na de obia e de to infections ase obi bia infections adokoro wache obebo amese bosumi bia wo treat infections wo bom panie wo de bi wura ho ne ade wadro no e Zahara Mixture ne G capsules ba ko ye nso ba ko ye topa ye kabom na fa to infections no ase wo ye be ma na mema yo no wo fom am wadro no e Zahara Man capsules e bebo pa e ma wo so watimi agina wo na so kirebe na bibia ko ye e de ama edro ka ho ye twato e hindi herbal mixture ye de treat malaria typhoid diabetes esanso boa pa e ma wo bibia wo pressure wo soro no ete so e ma nipadua no e de na ho ni nyina da Free Currency Ventures 0246348334 0246348334 afei enompe enen kasemo expert eye ba mi chepe ba mataso ba me pa ba mi sisi Dr. Achamfo ba nankasa e wa ha do kafe yen komo no asem we de chiatiefo ne ahwefo ye de ba nchi afri ban heba ebrewa na we de nkaye keke ne ba be kayo because wunim se udompe no ene wo kase no nyankopon de she ba nsa so onne hwemo nti ye tokuso be kayo ebia na wusisi ya we ya na urufi se nyame de she ba nsa nti se wa mba ba na wodi wani kire ba bi fofora ya so odin na waye wo bompa ya nyame wontie wo kona nipa kuro buwa eye wa so odin na adeko dome na enya adwuma anto akora gie atum se nyankopon de she yensa na wa ya so odin nti wo kwanto na akobodu ya nso so wa emfa because one na ya so odin e na adeko ye obi wo ha nne nsa yi ni kotodwe ni sisi na chikase ye kai wo se nyankopon ka se fabre bana ba nhwe so ma nti eho to chema ba bi e wo se wodi wani kira ye ba okay nti se wo koya so odin di kochinchini ba bi na ye di kodi agoro na antoa wara wujejerejewu ubo ni pakuro dua wan ha na asan ba wo fie because one na we ya so odin e na adekoy na me kai at besi asemi so aka asem bi a kire wo se ene nyankopon adom ni pam abubuafo se kura de yenya ba bi a beje poma no bi agu ene hwi chess no se yemfa nkonkoton se yenkochema jifu se yemfa nkoma kware bufu ye hu ba bi a yemfa ngu ena nwanwa asem bi esiye ma me bi obae o se doctor me so me poma ni je wade na so poma meya o na se am bitimi na ntem de poma na ye den ene omo mukuta workers ene ade omo tuhwi chess mu omo sore ede omo twi si chess na iche na ma me wo de wo je na wo je no oji yakademu ana why are sanu guban heba we de nkaye keke ne ba be kai wo ye meka asem foforo bi ya nkyere wo ko na wo twa ntwa no wa chika se na ye wo ya wo to aso twe wo na ye titiriti wo ye wo ho hwie nye yi obi wo kra chese ni nipadua no ade be che no ne mpa ye oba na sa ade nsa because odan nye yi when na wo se wo di wani kire no e ban heba mpacho oba kra ye was Spinters Road 18 Junction me so dru ho taxi station no o munyina ahye ban atade because ade papa na obi ya aboje so enti taxi station o munyina ahye ban atade o mo kase ni nyina o mo blande ni nyina ba ni nyina ne se adwuma papa ban ye enti no o mo so o mo kon do se ye be fra obi ya ban ene wudu atonsu agogo station ho a ma na wo ho no wudu ebuso mo se wo ko doctor ban obi ya be kire wo edi enti ena ade papa sei aba na ma me wuda so dedem a stroke ye wi wuda su kuta poma na wo nko a wo bobana
wo sɔfo wa bompa ya che wa ya de mesrew ne aka ne se wodi wani be kire ba na awie peye ene asɔfofuo yi anointing wɔyere ene ade nyina kura wie a ne asɔfo be ka kire sa honam de na aka no fo wani kire ba na ba nkoto aso ma me wo se no na de wuntu ho anamo ebe de na dansidie na tumi aba ye pese ne oba wasoye oba yasoye ye na kwase de ebe ukodi adanse waso dem so nyankopon asa wo yare eye no kwasem se ye de aduro no ma ona de mpaebo ka ho a na awie peye maame enye si ye nyame ni oye nyina ye ya kristofo ye bo mpaye but wa yare san fa na aka ne de e wo ban ho brabeje ene hwan na kompo ha no ene aye bibi te se gweta no aye obi te se eye fansa yi mesrew eye nsunsanso e de bebrewo no sa wo ye oba na akwanyuma wo betumi awo yarefo e betumi de amane bebre abre nkola no wo ye be man so so otumi twa wawo mesrew enya de papa bia na wo de atena ene wo change awo bobo ye nyina no ni nyina akadem because wo ye ya kompo ni edikan yi ne ho first mesrew fa wani kire ba wo ba aduane keke ne de mawu no wakodi ama kompo na free ni paduane mu e free wo system ni nyina mu fibro yi wako uhu ni awoye ma me ne aburukirefuo yi wo ba no ma delay ebeji nura ebeji wonsam wo te Ghana ha sa ayare sa papa bia ni ha ho na ka kire wo wakoma na ka kire wo sa mesra wo de ni diabetes ani yare e de na ato wani no so mesra wo fo wani kire ba na ne awu hia ye ne se Dr. Ban de aduro no be kan ani yare na abeto wani so ye wisi yese abobi asi wani so yese de na ato wani so mesra wo ne awu hia ye ba ye de na wotwe ba kopo maame ene yi afiri so en ha wo ho ntete ho mfa nkokini enkobo ho asafo hene na yare ye wo ho enya ntoma na wawu na ode ache mesrawo ebedi wodam ene de yare be na ha wo ede na etete wo cancer yare ben ene edi wunya kidney yare ede na ha wo ba wo ho ede ma wo se wo pomuden de anadwo wunti ye know ye dwene wa pomuden ho 24/7 sa anopa wo be hia ya ye benya de papa bi ne de ama wo ma me de na ha wo de na etete wo ede na edi wunya wo hia Dr. Bampe na wo hia no so obeboa wo ama wani gye awie peye ede na edi wunya sasabro ne etete wa ma wo fa anigye ye frɛ na anigye wo ni bi mpacho frɛ Dr. Ban number no me number ne 0244 08 3482 0244 08 34 82 mpacho wo frɛ beba Dr. Ban ho nkomo bie wo se yeni wudi bia no yeni wo bedi ewe yaso ye ebia wo ma me bi wo fie ohia physical massage keke ohia massage keke o papa ka na nyame ahira wo ama wato no fa wo ma me tinamu bi na fa no bra ban so ye ne massage ne keke na tena wo ma me ho bɔ no nkomo wo papa fa ne tinamu bi fa ne bra ban so ye ne mo no nkomo keke na wo bɔ no nkomo aye massage no mesi obehira wo ade be chia na jo obeda ama na pomodin asise ne ho so we nya fe na obedi mu tenten bi ya wo ba ya wo se me de me papa e ba massage keke ye be hwe na mawo e de be na edi wonya wo ba Accra wo ba Kumase mesi Accra ye wo Spintex Road 18 Junction Kumase ye wo Tonsu Agogo mesam fo wa yare hwe no emfo wo pomodin sam koto chachew na aye bi da wo ho a nyame be kire ye mfa no nko ba bi ya ne awu hia ya Dr. Ban ede na etete wo ede na edi wunya ene wawo akola ye so ye nsuo ba mesrew nsuo ba bi ani asase so akola ne da ho ntumi nsore ne nkasa nyina wo de ne to wo utwa no ko antwa
mesro ba bia odi wani be kire Dr. Ban ye pe ene ebe ye hu adwuma ma na pomuden ene ne nkasa na sisi so ama wo ede na edi wunya ede na etete wo ma me prostate anase ede ye de rubber hye obema mu papa mesro ne awihia se wadi wani be kire ban prostate cancer no ye pe ene ebetumi atu ase ama nipadua na anya na pomuden mesro nkasa ni nompe bema anadwi wantumi amma adwuma yi o mema samu ntumi nsisu yi ni ya wuhia pe eye Dr. Ban ye be boa ama wapomuden na wie peye na ye be fe obema mu bema obe bo adwuma ama oyere abon ni nsam ama mesra obema ye ntukuru aba ma oyere nso ntobi wo ye saudi musuo ena eba fie anadwe wo dwonso obeye 5 so wo pesa wo kofrompa obe de ya frompa na ma na ye wuhia Dr. Ban pe ene ye be boa ama bibibia wie peye na hye Kristo din anu monyam mesraw se ne wutie me na se ne na di kan a ye wo wo se bia wo achichi ni bencheye e bia wo ba no waye wadwen se wo ba wonya ba bi na se wose ye jewo to wa ye benya ba bi am wada bibibia hie bia no enti na sabasabe mpanifo tenase a wo ye ne ban heba hospital because a hospital preko pe yade bi efiri utiri so besi wo nase ba chese wan fa ma ban e fa hin na wo de be kobium ye be hyew ama bibibia awie nkonim de nyankopon hyira ana bo asebo fa kakrate waso nyankopon chapa Dr. Ban ko mu na akasa no na da ne da nyina no ya na oje number no da bia de ya ne ka kire wo no say wo pa ya resa kan ya bibidru ya resa ya haban kan ya mesrew anko tna ba bi nkoto sika mu ma me kan kire Dr. Ban sa me ko ho no ya ji mi sika nyina enti na da ne da nyina be chance ka kire say ade bi e wo nipadua num yale bi e ha wo ade bi e frɛ no kwankro di nipani nya ati wo agbo so a wontimi mfa ho nkɔ ba bia ama nipadua ne ntimi nya no ho hwe no wo ba Dr. Ban so ya ba hospital ye be hwew ama ho atɔ etimi sraw je number no said ye be ya wo betimi di wani ache ba hospital na de ebo din yare ye kan ye yare ayanka bibi biala ye yare a adua nipadua num a titi nipadua no wo betimi di aba ba hospital no aba beje ayaresa kan me pacho number no 0244 988 004 0244 988 004 and there was 0244 08 34 82 me pacho so pe ba hospital ye wo Kumasi atonso ago governor hospital na chi ane ye wo afa wudu ani kire nkampata mo nso a ye obi wo Spinters Road 18 junction mesraw fayale bi etete wo wasasi so adane kwada na musuo abetra obrabom no fabra Dr. Ban ho ne enso yemfe ahaban na oba ade adom no entu yale ne si nyina ma na ho ntow na afiri okọ na dance di epie nkra ne tema ne Kumasi no eye dede ne mra ne ni sebo eye ba mini oba ye de ahwefo ene etiefo nyina ase oba ade owo soro no enka obi biala ho na mi sha o waye fo de radiasi ti ba heba center chemfo ba o se yare wanyina ebedwane ba mi chepe to hono se ba de sanka se ne no mpemu yade a na wabomode na adwani akiremu eho Akoma 87.9 Onua TV eso enie AkomaMuNsem dwumade no ane eguso a yade eso mo no mame amadoma eda so a ewo efie ha sei eti mame na ye bisa se se a wo se won fa nkra ne ma no me no kra wo so ntimi hwe omo ba ko no be ka ho a wo ba da no ahwe omo me dwuma hwe ho. Okay. Osman, ana sawa masu yana. Aha, facha na wasa ya kwati nkomo edi free ho na ye hu sade ye besi aka no. Ma mena se wo de akra ne ba wono ankasa ebe ye bebre ni moja ni na wahwe akra na kambie ne no ho. Usom sen. Ase fa pani ne bre no na wonfa enkambie ne ho na wonhwe wo mo. Usom sen. Madam. Hello. Osman Mitio. Wan ka se o tu ntimi se me ne bra wo mo so. Na o san de ba ka ba ka on kala no pe se mi yo de. Ana wan ka se no pe se yin jan kala no. Nyabotra mame
enkura ne mienu na wo nchen omuko school tani na wo papa ne nche wanya mfie sen wo papa ne nche 12 years yo so wo sen 9 years na ka che no wo sen 4 years 3 years September no benya 4 years no benya 4 years eto omu nyina aso se omuko school na me se enim se akura bia ko school akura bia no amakwan atifie wo ma no omuko school adentia na omuko school obeko new operation obeko class 1 na emnyom be ye di mami me extra nyama famba ani de waka adentina nkra ne nko school ntina miniska mi ko uniska ntina nkra ne nko school uniska it the last time nkra ne ko school no sen da ben na mo ja school tina fie ye bie school yo mbeko we ya be makwan this time na nkra ne ja school atifie ana so ansan fa pani ne mra meka ho no ma me jimi no mo nyina ntina fie omo ntina fie mbeko na anwa ye kwa de die ma ya yensen so mi gogum misre ho daruma me se me jimi ba samba ne dia me jino so ni se ni na Usman we ya wa se wo ma ne bi no mo nko school Sabi. wo ya wa Madam. Yes. Apa me se ko la no mu ko school no se we. No bi ka se me mba no mu no mi se mu ko school no me se ma me na adi ka no ka te me se ai. Se ni mo ta se o se me school adi me ko beji. Ndio ono aka se se o se sa de ni ta no wa ta se ko na Akoma. Ta ran se beji Akoma. Ni nkolan se tu ndema o mu sana o di nkolan after school ya ono ma. Tanse o de tiri sa wono. Adi o ma de eko ashamu de bia okon bo ashamu de bia katama sa de hono de ni nya botre nkola o ko hono ma ebia na ya ko shishe ku hono mo ni ku hono na o be bia ma ne ya ho bia no ni ho bia de ba nkola no de ku ni etiti ni wa mbo ma ma ne de bia ni treso a ni ta sa na nkola no o ko ku nkola you know say nkola no ni say ki doctor by 1 year na ko ni say na o ti ta ko an kasa de bia ni sira ma me na ko an kasa me no de se ni ma ko na me ni kasa na me de ta ni son yo kan nyina sa wote we ya no say chemoi on frame ti mi so mi frame no obi kasa be bua mi mpo be se mi amani pa no kasa why then obaka so ohwe nkola no mebua nsem bebre mala ma shine ni na ma wa enti ono oluma mi ti one of frame mfre no nti one of frame na me fa phone na si nkola no ko school na me si wo mo nko ni scam de ko ombeko ni si asumi nye adwuma na si ankopese nkola no be ko so me si onya agotre mi ankasa no dan ru agi ni dan ti obi am dan wa hia ma ti me hwe se me ko ana me nko na si saade a me ngima ho na me ko mo ma na obehwe nkola no school ye den e wo ho nti me nko na me wo ho no nti madam no ye fe no wa teacher ho na man ko school wo fe na afo ono se me ma kola no mbra se me ya na de hia enko kechire na me fro ka che wo so teacher me ni scan nti se e wo mu a 100 Ghana per week mpo a ana 50 Ghana mpo se no be ya no pe bia o metumi akọ school se no musu anopa kom do na musu miniska no me mpe na wo se 100 Ghana dia wunya na me sane se oluma na me kasa bokọ na nkofu tutifie o kasa wa bontin na me se oluma nti we sure say me no ko baby ana quarter na se ye shewa sa 100 Ghana na 50 I know won fe ma na o se anya bia mpe bia me nko na o ka te call me frɛ ya wanfa na me frɛ obi o na me se mlai ye block ye ti sim fro na ehim Jimi ka se biom. Etimi masem bisane se wa wonu masem ton se nkura ne me no ne tifie o. 4 years ko school ye 9 years ko school ye de wo mbekọ de mfa nkasem nyame be boa ye ne mfa nkasem nyame de wo boa ye but wa ho boa no eso e kan wan kasa sese ano mienu no won san so om so ba ko ne be kan ho a wo betimi ahwe om nyina ka ho ma metimi ahwe be ma no ho hinti na apesa wo gye ba ko ne fini ntan ya na bibi wo ho no ma ka ne enti ase ni wanya no ho hi o ade no wagye ba ko hyebe bi na untumi mfa akora ne mesra me mpoda na wo so ba wo ba bi na nya botre ada na wo so ba wo ba bi na so ntimi nko nkosra ma me nko ho miniska me foka akọ ntimi gye me ba e na be ma no so ni ska wo de akra ne be nti akra ne nto ne firi wa ho na omra ono ne ko ye man ka se onko tena ho mo ka se omo ko sa ne yare se na me ya metumi na nyame ne ko kolebu up and down me ho be ha nyame na akọ okay bisa nsa akola no wa ha no Anglican school no ko ono ne ko she ma na
eya me na me ko she school pam uniform me de man no anti fofo na wate ne ho na o bie sa private school no on no hwem o chamba na de school enyo no nti me so fa me bambre mi. Okay, Olomai asam ya na ya gunabrim. Wase fakura no ebre no. Wase wo hia ne ba fakura no ebre no so se. Na mami misaw, se sia wade kura ne ba. Olomai, boko de. Okay. Se sia so wade kura ne ba. Na wa na je se wa kura ne nyina ma wa betimi ahwe kura no. Ni pe nya me ho ade. Kola no so onyo. Se sia no se okase wo ba abaye ho ade a wo ba gi ato. Onyi ntum. Ompa ni biem. One ne ntina biem. Wane nyi ne ho biem. Ate wani so. Okay, na wo gi akora no. Ete se a wo de akora ne ba se wa yire ni twan. Na yesu ye ba mu hye ni twan. No de akora ne bere wa akora ne miensa no. Wo ba gi omo no ahwe omo. Me gi ma de ne. Wo betimi ahwe omo. Wo betimi ahwe omo. Ma me hwe won. Mienu ne tifie no betimi ahwe omo aka we papa. Okay. Oluma yenya na yem fasem no ensi. Sesi ankura no wa adwen se mienu na aka no se se ye ka ankura no ho asem a mienu na aka no hwe be na ade gu akwam na se wonim se ankura no modu se wo so mo ko school. Ankura ne ko school sesi ano anamo ba na odi gu akwam se de be ya betime de ankura na ko school. Se no na me ka jira no. Ta anu na mininu sisi a o de ko kwa be si ono. Eza nkomo na lasa mininu kan ya siya na okan e chiro osandi asama hihye ne se ya ne dia wo waya no mwaka bebre me se se the way forward ye ntimi ma mumie no mentemo wanse no ensa nkura ne da aten se ba ko na de no wo soro no ko school ni do class 5 no class 5. Yes. Okay, na se mienu na aka ni nko school. Wo na wo ye jan. Hye be na ade gu akwam se de be ya. Enkura no mienu so betumi awura school mu. Bi be do mo ati. Se ni ja me ni hobi. Iti ni kala no. Tani si on fe mo ti tia. O mo fa mi ni. Se ya pase ade nkura ni ko school. Da be no wa adwen se wo diska beba. Na nkura ne makwan bia yetimi de o makoto school. School banks na can buy no do mo be ko no mo kan e be say. Okay, it is a can buy. Yem fra oni am wa mane. Na me show no me no one so a na school no na afro Olumai na de ato nanim. Sasa na wo pa no. Olumai what you say? Sesi a obani kwe wakwa ye inquiries akope school. Na wode aba beto ye ni mumbie no nyina de mo ho ode betimi. Na wode abato ye ni na wode sika ba na nkware bie school a yetimi de o mato school. Uso msayin. Okay. Yada say Olumai se na asamo kanya de ana maame. Nya wo na wo ma wo nsama ye de. Masam nya di. Sesi o so pese mienu no obo na de o ma na so pese o take responsibility na de mienu nso eko school. Ma se won ka sa ka dia wo dia se nyina mehwe. Okay. Ya ba mo ide ya so ya ba ya dansefo ewo entem honom ye hwe se ye benya nipa kofo na sa nkomo ye ne no aye nam se mumie nam se bibi wo ha mo mpese mo beka. Se bibi wo ha pa mo mpese mo beka na La Quinta Lodge na de ba bia wo bia kwadwodwo ne ho kama ahoje bia ne ahomaje bia wo mo asiesie ne kama so bia mra medam wo kokoso last stop eniti bomoden se wo pe bia na wankasa bi kra ahomese change of environment de hia pa awafo na to da bi sa no amomfiri mu dem wo wahuru no mahye mu achaye mo amode ade na so mu sisem kakra so hono ba bia wo no yire wo kanche ma mo kwa akoda ama mo asom adwo mo wonko anso kra no obetini akoda mo asom adwo wa wo no bo no eda fom no La Quinta Lodge wo mo services no so nipa breakfast papa bi mini bar so wo hono ma wine papa ne nsa papa gu hono ma ne room request na wo mo de abre wo internet no so de abre bia agina so etu betimi akoda ho asa ya adwuma wo mre ho swimming pool wo honom sanso na won ma siesie ground ne kama se wo ye program anasa wo pe ba bi aye event bia no wo mo grounds won ba gina bo mre mo na fa di dwuma room type wo benya double bedrooms and a face single bedroom 0531259741 0531259741 eno ache ne ya hye no so diamond insecticide spray and coil wo dwasom eno an e se de wo bia etobie ye tobi gusto mo ton enam se wo mo coil no
no ehyemu maako edumie no box ba konom ehyemu maako edumie nu ya wo yi ton wa mfa so se yi abotwo ehwam so se wo betimi ahye kwal na da ho ama ade achi se ewie wuti mpa wo ebeja nka papa ewa wo dem sa pepepe na spray no so etiem bomaden na usu tubi eton fa bi si fie na ye nsuo etuto de entontom ne mo anketenkete no eye diamond insecticide spray and coil na ye di etu on mase head office e won kan tudum Ecobank dino enche ho kaneshi ni makola enkrabata ne bi nso e wo ho 0303944676 0303944676 yemfa ya second story no yemfa ento aso mama yakwaba yana kasa kase yana udin de sai medin de sadia mente won kan medin de sadia okay ufre he ne bae mefere anwaraga de ne do nam keka ho na mente won kan ye me pacho no dase me pacho de dem nam no enya pakosa mene hunhum bi na medura na doa na mene na eda ade na asa ase no asa ase na yete prapra ewo fumasha do prapra yaduru anadoa abe 7 kobe 8 no na ade na baba sikensi ne so nyabotre pa kana baako onse twi no enti no nyabotre kana baako o se ese ahohom sam na tiefo ye ba bedi no wa ha no manya se mesua ahohom na ehya ase na wote fumasua na mete fumasua na yete do prapra mu wo fumasua wo fumasua okay ade no eduru be 7 na ana 8 ade ne ba na sequence ne so kim na ye te se obi na pam obi a odwane ana wa bra na ohun ogine home no eya sa da bia yakwadan so a na obabo da epono no kwa mebe wo be si chance nso kim na ohome sa na de na asie na akire yakwada na obabo kokoko na de kwana sa obabo kokoko obokoko na otwe aye no pese wo bie otwe pono no otwe a ontime bie na wakodan no ho no oyese kum kim obone nsanse eda wo de obodan no kum eyesa da bia yesa menim adekro mepie nso a efie no mepie nso a na ade bia te se tramai no nya adekro na mentime ho se ya adekro na ya de wo mentime ene nyabotre eti adekro di ka besi eda no so kim sa na sa si fom na be bokokoko e bokokoko ni wi a na watwe pono no pese wo bie ontime bia na okọ eda ne chi na wo obone nsanse na wo pum kim no pese obu pono na ni na obodan ne chi okọ dan ne chi na wo obone nsanse nti yesa menim adekro yesa nso si ho nso na ya no aduane ade na yakwada no na wode ne nsa tum na wa yese medane nyina na ade no na mate metime mebo wo so wode ne nsa tum na nso yesa na bula wo fie ho no yesa nso no na ya no aduane na wie na ya de si ho a na wode ne nsa enunu nso no so nso de abura mu nso na se nso na mo asesi ho no si ho na ya no na ebika na ya de si ho no na wode ne nsa tum na wo yese wode ne nsa nu nso no me obahu na me soda ya me na me hu oyasa na me hu sikan hot me nsa na me hu se eda ya dan no kwan mo ho nte ade ne yasa me hu menim adekura ayasa na ma ka che me dan fo baako na wo se sere membra no ho ana membada na me ya hu se ade ne baba na emba nti sa aya na eye we ni nyina wi a eye wo den wankasa de ko ne ye wo den oya na eya sana na ade kia na ye te se me yale debio wankasa no ede na ya na ade kro ne be ye wo anadwo na ankasa no anadwo na ankasa no na opese wo bie eya sana na eye se bibi ewura me ho ewura ho ne wo he eye se bibi ewura me ho nam ene obeda yenye se na time na oyasa no na onyansa asese me ne eda na yes eventually adekro ne obeda ahohom ne ba mo na obeda na time na oya no na
menene nyansa ase unyane ne nhyase nai okay wobaye no bobubo pono no nyina na unyane ne nai okay na madam for ne say membra o mfi ho na yehwe say obaba na omba me kofi ho no saada na anado na obaye oba fi ho no o saba wadam for ne fi ho eba sikensi ne so kim oba sikensi ne kim but omba twi pono no saada no ana ade kin na me say enno anso so ade na sa dimiti aba fi ho no na madam for ne say yo nti wate na ade na nkurampo ye ne ma de kura yesa a kire me sa ewo fi ho no me na me sinema no wadam for na fie na wasa ba wo fie do prapra na emu okay ana me sinema wo fi ho no na 12 kura abo na obi ani ho 12 say ewia na ewia 12 na get kitwa no ya ka kase na tum ene get kitwa no but ya unlock me hu se get no bie pan me nim se mframa ana bie get no se ekoko ene confirm ni nyina wo fie ha no get ne bie sa no mu nyina dwane na nkoko ne confirm nyina wo mu fie ho mu nyina dwane we furu wall we furu ha mu nyina dwane me hu ne ba kokora na get ne da ho sa no enso emba ma adwane me se me kwaka get na yeden entum na masusu sinema wo fie ha no me no na flower tintintin bi si fie ha no me no ana ekoko no nyina adwane sa no na masusu wiguso esinema no me nkasa get ne bie no me kwaka get na yeden entum ma sinema na sa wie me wie ya no ana me dinema no kwase me kwa hata no anema de osi obe hata na yeden na get ne sa katum get ne sa katum ni nyina menim se mframa obi ena free abonten na oba na wase na me wo fie na me lock get wo akire ho se ade ne pie no ka aye na sem ade ne ba na two gate mu two gate ne wa akire ho na ne pa ne bie ba ya na wase na me wa fie na me two gate wa akire ho na me se na wo hu se obi wo fie na wasa ko abonten sa lock gate na me say me wa ha se na koso ye but na menim adekoro na ne pa na say ra ya bibi na baaye but the bibi na baaye no onim say ebia obaye me bibi nti ohia ya no menye ne pa bwane ne ebia na wo pie ya no peso wo ya na me hu say o ye bibi na baaye na me say yo ntemati ena first na efie hanom no na me sware ntama kwa prapra obi fie me sware ya no na me hu se bibi eba menim se wo ya ne pa ofrent ntoma fita na wo ya tia tuntum bi menim se ade ne ye ne pa se ade ne ye ne pa enti me kono me bie get no se me pie no bebi se enpie bebi se gina bebi se kwa bebi se gina me hu se ne pa na oba ne nyina no menim se wo ya ne pa tam na oba dur menim no na meti ya se ana me dwane ko na uti ai sai meti ya dududu na me dwane ko na wo ya mahyew na me ya mas okay na uti ai dududu ma kapono na ye den ma kapono na tum na ade ono awasre oza kamesha mo so masri bi na ya no na wa huni ma pa ma huni ma me huno wa hu sister ana me kapono na tum 3 days na me sunda ya hu sa ade no se ade ne se opeso otita me se obesa hu me bie mana ana efiri ho no me no na ya firi fie ho no me fie no so no wo ho a obeka se wonnante obeka se enkwala ena de wochi opie kwa na ese obi de wochi ade na mekae ka nyanyame a ka me pie ka ade ne badi mechi ana yankopon mama mempie ana okoye no efiri ho no me no na me hu se ade no aba na menene da tam ne kurampo na asa asia no medura anomre be 5 na 6 na mewura dem se bibia ya da empano so no na eba menim te se obi na da empano so na wasare na ade ne sware se mebo de kan da ya na se physical but eba menim mewura na eba menim te se obi da akatane so ura edemu ha 6 na 5 anyumre mbe 6 na 5 no na ade ne da empaso oba na ba ma minim de but yese eba me so na ade eba wani so awu ni say de ade ayate say obi na da na wasare awu ni say na bosu no ye ba na ba ma de me hu ade no
but na achire no ade na pese asase meba as what me tumri ka say wona ya na wo hu mebo aha wo hu se da ho na physical no na mebo wo se wani so enye physical te se ne pa na eda o but eba me ni so eba wani so ya no wada enye se me da te se anomre se me wura dem na ayese eba me ni so te se obi eda kate no so obi da kate no so ana me se de ya na hu se da kate so ya na hu ni se nipa mebo eba me ni so sa but me nim so ye ne pa na ye de ba me hu so ye ne pa stress eda ho ana ya no obeda no na tam na wo sa ase no tam na wo sa ase o sha ase no o sha ase sei wo sa ase ya sa ne ma o ye de ma ben te say o edura na anomra na me wura dam ho na me hu se ade bi sware me wura dam na ade no so sa ase ba me ni te say ye ne pa na sware no but onye ne me hu se oya nepa na first no na me wura dem na ebobe 8 na efie hono kanea bia ni ho edam ho soso no kanea bia ni ho me hu se niam na nyina kakabom e wo table no so na sister ba akukura se o niam na kakabom no ni nyina agugu form kohwe me kwaye na ye te se nepa opeso nepa ye te se nepa peso wo somo se ya na ohun nepa ogino ho ana nepa pese obaba ye ose ni aba ye ose se ti se nepa wo obeba mo obaba ye watu me ana nyina so ya na ohun nipa koro na me hu nepa koro me wura dam ho no sa ba ono dade ana wote me kan nyina no na onya no nai debi we nyina comedies ana ye ne fa ewura mention no na ye pesi nte o ya asa no o ya asa no na me to mirika pie na me say assistant me wura ha no baby pese wo so me nti me hu ade koro na sister ne say you enso so aniema bia enso so ngu form ho na sister ne say you nti wate na sa me ko bebia me kwa mpabo ayesa no so no na sister ne say say yan kwa mpabo me kwa mpabo bia na o me say eya huhum bi ana dimechi na huhum na dimechi no nti o pese okume pese okume nti ade no so pa na dimechi ade no so ade kro huhum na di wachi na so pa na me say you say ano ade no yesa no obom yese obom yale meti han me yale nanu hono ne yapese ehu ade kura ode yaw de waka bataye si one time oba ono beda oba meni ne da na me yase ya oba woni ne da woni ahohom ne da oba meni na de na ya na so ya nkrama beta freta hu ne nyina no di nkomo na wo mo etie wo mo abi wo hu na butimi mu awo ente oba na meni ne da na me yase ya woni ne da okay wo beche kwan ya amofa so amoda no na mse ade a wo hu no de eden na mutimi edanti ye baba sisi na nyabotrem wa kire ye kwan ye fa so ba eniema wa ye ne de wa hu obesi dan so ye kim na wonam no ye ade de hu bi wa pese oba mo obi epono man confirm tuturi nyina wa kire ye afa kwan ya fa so ne woda no eba ni 40 e bi se we de aba se de na ye bia da ma obehwa no aboa ye wo sa kwan so nte wo se wutimi kirem pa cho watimase se de be ya obi eboa wa obetimi aba nte wo de home na wo de ne honhom mo ne de ye nkoka honam mu de ne bi mra ye ba na ye de wo de na to so eti e call Rock Clinic Limited Pakum capsules me man simizmi ni o doctor yenhie ni o nyane minya ba se ngi bia na sisi gidi ka ya sabo jumai nya bete ma go si na bra na nya bete bia na kisses bi ban so bia spirit ne ba ya na ba bete because spirit ne bon le kin nyina o nya small spirit feelings ya mami wati bi ba na wati asa no doctor ya ko rock akonya ma bete na mami na tire nya se bia me ka wasem to no ayese papa bi na kobo empire ewo eyi ase wo bompa ye tu so twitwam abonsafo manum guase me di jagum sofo wi ose mesremu menye sofo na emom se bia wo hana wo humbani bi na se wo se bia we de obetumi a wa ha mabusiafo eti abusiafo ye ba chiamo ene awie Rock Clinic Limited ye wo Kumase Alaba
udu alaba also pepani ne friend siko sika ye ne pani siko sika fie no ane di enhwe ni mum na da no ye ba ye kan rocker munim ye dada munim ye free tete ye nu a ye de abadwa so a ganafo magin no ye ase ne esi bua etu yade na se rocker no de bia me kase wa enya bia ngu fie a ma me papa na eye walo wara free so rocker no eni nu a ekoni peduani ma yare no unhu ewo ni peduani mu ebiem edura ye beka won se eye ahodo maako enum ye wo metfagen capsules rock mixture Genicare 442 Pakum capsules and a Ven capsules now rock mixture no any friend is saying metfagen no eni edura aba e fata se obi anya bi ewo ni fie rock mixture no na ne strade e woni peduanim entini ne mu asisi moja na entimi ne afusane na metfagen no so eye entini kase ni nompemu adwuma entimi sro so yo obi a woto ase atwetwon wunti no emu twetwon pa ama wotena ase hwe kakra bi a wo se ananse achime nan ananse achime nsa ananse emse na wonase no ayese de atatai na emu ayo dududu eye edro rock mixture no so wonuma eboaw ema yisa ha woni nyina edifiro ene metfagen capsules no afa obi a wo so to ase twetwon wo sciatica pain na wakwa no nyade a unya wayaresa eduro a yato ne din se metfagen capsules no eno ane beyisa ha wo no ede afiro wo to ase a etwetwen entin na emu twetwon no pa no eye eduro a yato ne din se metfagen capsules and rock garlic mixture no kabom na enom de afe ono so na aposo na chibremo kase no emututu no emuye ne ya wo ye adwuma kakra bi obekọ akodu fie wo se me honam ye me ya me honam tutumi eye eduro metfagen capsules okọ kete so untimi enna eye metfagen capsules metfagen no eye adupapa aba eboa na mesro mprempi no complaints a minya wo maso ye ne ekire se obu a wo se doc me ko ye no me kwa no menya rock mixture ni bia antonti me de me to metfagen no me de ato me nya we ni bia dabi mame so woko na se rock mixture ni ho to metfagen no nanum so woko na se rock mixture so na akoto na to nanum woko nya friend sen metfagen na wa den wato aka ho because enuanu mi onu se aye hot cake amanfo hu ahodin ewum ene dwumadi a edi entini babu a obekọ na asa mesro wada chini kopebi wunya rock mixture na num enkase me to ato ho na makonya ayina na so ene me nto manya ni mienu no ukọ na ba ko pe na wo ho a se metfagen ato ukọ na se rock mixture kwa na wo ho so ato na aduro so onum baako ananu nimienu adwuma eye woni peduam no ebu adwene ntiase so ntima kamfo sa aduro metfagen no ene rock mixture no edi amount ana Genicare 442 no so eye emade oyo oba na utie mi na ubu nsa wayase ehwo wayase timi ye oyasa de bia menstrual pains aka no ho kope aduro a yato ne din se Genicare 442 ema no se wonum na etu menstrual pains no na esiesie wahemfie ho enka na ewo ho no ensuo na egu wase na eye wo hene woni wukuni hia na wodofu hia ensuo na esa ba abontin ni nyina no mesro wunya Genicare 442 a ebeyi sa ha woni nyina ye den e de efiri ho e de amao mesro ebia wutie ye woteka mu peso usi ba bia wo bia no open sen mu nchiremu bi eye wo de ye number no ye 0248 88 50 40 0248 5040 eno ene numbers a ye didi dwuma e wo yaso ye enti no mesro enu no ya kanu ukodwa so a unsa ebeka bi afei ye wo pakum capsules emema ne de no se mema iti aduro yinka pe no obia pagya ne mu se aduro ni nie eno no aduro aba eboa mema mayemre wo ye bema na utie me wa yemre e wo mpama ko pakum capsules ebema obema na ahode abam usisi na emu ye wo ya no sisi na de ko up and down ntimi nya adwuma no eye pakum capsules ani beboa na wo ka pakum no ene Ven capsules no boma abribia no yesi ema obema no emu yedu tiem bia obema no enam yare bia wunya ya when treating ye nti ama obema no so ate wunya pakum capsules ene Ven capsules na ema bema no emu sa yedu se na tie no eden ediman na Ven no eyema obi a odwonso a obredwonso no eba ese de bia kam
na chese ojonso utimi chima jonso na emma na obema no emu didu emu hihyew emu finfim unya aduro vein capsules na eye aduro a ebebo ho ban afri eye prostate ho ne yare wa bebre jonso mu yade ene enamu yare nyina no aduro vein capsules no ekutu sa hawo no nyina na woka enipa kumune dia ema obema mu yeden eyi du edema upe bia herbal shop pharmacy baby biala ye ton aduro ben ubia no ubewema wo so metfagen capsules rock mixture genical 442 pakum capsules and vein capsules dodo de yaso ne yewo kumase alaba eho ene ayaresabia kese na Ghana nyina no obia gi ayaresabia na tum yare bia ha obia no fabra yaso yewo na nyame enama doctor fo ene nurse fo nimdifo ewo ho no ebetu yade no ase ede afiri nipaduam na sese no memma na mayemre memma na mabo da bridge chese mo memma na wu kojo to bema bi ha wutie me be se emfie du emfie num emfie mienu emfie baako obema ensori nyina so da debia atofom enam yare bia eye wunti no ama chese obema no atofom uso ebia eyenyini enti obema no entimi sori ama oyire kura de akohu abusuafo se aware no ojai mesro wati yenken tutumrika Nebra Rock Care Clinic Limited Kumasi Alaba una wusi waji achini wato dro de bia this will be ameka memedru na wadru ho enyeyi bra Rock Care asuyeye na wo ba wo be share Dr. Wusu 1-on-1 na ani ni share wo de ka wo ha nyina kire no na obemma woduro ama woto ho na obemma no ahyase na epegya nimu na epegya nimu na epegya no wato nkra ka kire yire say hey Rocker doctor me baye wa ma me be manage na so nti ba bia wo bia no hia me ofie nti ba ma bia na wo timi nka se waye mre ewo mpam obema na wukojo to a eye Kumasi Alaba ba bia wo Ghana bia na wo ti yenka no bra Kumasi Alaba ho ana oba ubehia doctor 1-on-1 mesro se wo pense mu nchiremu bi anase wa yado duru Kumasi a wo so pe Alaba udu Alaba also pepani ne friend siko sika ni ne fie no ene di nhwe animu ya number no ye 0248 88 50 40 0248 50 40 so friend na engage no afre 0244 18 32 30 0244 18 32 eye number say di jumanti sabre ya me sorry die me dija o say metfagen capsules rock mixture pakum capsules genical 442 and vein capsules ewo herbal shop pharmacy shop bie ben borum dodo de bra Kumasi Alaba ya yare sabia ho no ne bra na yenhwew a doctor fo na nurse fo so mo ti o manim bibia wonti ase bia no o frame a mejo so mo amhwe TV no number ne da TV no so frame na yemon komo na wie ye brede Rock Care Clinic Limited ye damu sunu kokra mami ti medawase yes so ya beda se Rock Care Clinic Limited na yakotwe enkomoi edi free ye na ansa na ne mami beto so na wakyere ye kwan ya honhom ne ba wo mofa so ye ne ho adwuma no ye mfa kwanya so na ye nse ye tiefo nyina bomode na ya fa picture no eto so ema mesesi a na mse ye nua ba ya ye ne no edi dwuma wo fie ha se na busua na eto ye abesinui na ansa na no ye beba sisi ye na ye ne mame no abetoa enkomo no eso Danny Herbal and Trading Center Danny Herbal mesha wo dwa so ebebo ho ban pa de free malaria fever na fe typhoid honam mre ne yade bia ba so no bomodin se won se be kan Danny Herbal mesha Danny Tone Herbal mesha eso boa obi a ne moja eso tie eboa pa ma wo so akwa fiche ne oman koyie no esisi so kama e de ma wo so a wontibi ne de wadrom ye Danny Tone Herbal mesha afei Danny Natural Herbal Capsules etusisi yade ase eboa ma mema so mo agina mo na so Danny Herbal Ointment eso eboa ma hotutuo ne nyina dam etu ase e de maye Danny Prostate O Capsules mema no prostrate adekoro mo no modro enonom baby bia ye ton radio obenya bi nenso Danny Herbal Center woni ye obehu ono macha kwan pa e wo Kumasi Ashtown embrom wonom eben Danny Farmer no enu papa yi ye bi sebi na gibi etu ya de asem 02443646
4651 0244364651 Natural Ventures eso ese bomoden na wonsa enka Congo ointment and afei the fresh feminine wash eno na chese ene de wodwa so ya de siesie wedie eni say ya pimples ne pompon sawa basa ena egu wedie no ani eye Congo ointment ana wodi etu ase enkoratu kakawrewre ni nyina eno a ena ye de etu ase afei the fresh feminine wash eboa emaya makono nkatiatia kwa kire no eboa mo papa sanso ena wo a enka aba wo no we ya ba nko ade abomode fasiesie ho na wo ma yo no entumi enimom 0249017101 0249017101 na meguswa ade to mo animo se we de yankasa yenua ba Anet intri ofori Akoma FM ase ya ene ne no edi dwuma na wonim no ewa AkomaMuNsem dwumadie so se an anase obapam akohwe sikapa anase na yere titru ena chese ye ka wodi be hu no eye na yesie ni ntino aha na yere titru ena chese ye ka wodi ebe hu no wone na busua nyina ena eto ya besinui wone na busua nyina eto ya besinu se wo mo papa ene wo mo grandpa papa ida ya wansode opani kwabena kakari bedi akom onyamfihia no eduowotwe enwotwe ewate asefo asase so abusua ya mamre ne amane a ebrasom se wo mo pe opani kurabe eno tiatiefo nyina kankan ne AkomaMuNsem ye fans nyina da ye de to mani mo se yankasa ye nuaba an anase obapa akohwe sikapa na yere ene na busua ese yense mu nyina se ewrade ya adoma wo mo de hye ebeto mpam eda kwasiada August osana bosome ye de toso aduno enso afeye mom ewo papai wono ankasa ne fie ye wo bekwa domna se ahomache no nan wo mo de papa eto mpam amamanfo nyina abehwe na ne achi afei ewufosom ebekosom eda kwasiada kro no a ewo domna se assembly grounds eno achi no wono baye hyehyeye na wono ma papa kurabe ewo domna se amansan emukurabe eda kwasiada kro no anso ebusua asatena se biem ewo domna se assembly grounds ewia donkom na wo mo no papa na ye na chisikasa ebusua besa atena se edabnada August wasana bosome no ne de toso aduonu enkono ewo wono ankasa ne fie ya ewo domna se na ase somsronko ebekoso September ebobosome no ne de toso mienu afiye mum ewo SD asafo ye wo bantama eno ti eye ye nkojankoja we die AkomaMuNsem for madama ene Akoma FM team ni nyina ye de adesra etumani mo se mo beka ye hwan na ye ntimi emo aye nuaba an na wo mo nkra wo mo papai wono de ne na bema na da for me wo mo entimi kura na chiri kura AkomaMuNsem dwumadie esone ye da ye hom ye besan abasisia mido na den na wote ho a waye stiff sa no ono kono no jama wa bre akos oyenwale omunyanye sa amamre no da nti ye ntimi nwale wo community ni ye community ba ya ye de ne ye fe ho nyangwalongo eno ne ye te se bia akanna mu ebeka se busua ebi asona busua bibi sa na tie okay na no so ne de ne ye den omu de ne busongo ti nyangwalongo ne ya wo se mu de ne ye den busongo ne nyangwalongo wo ne de bayiro pa bayiro gisa mu shala chro breme na be ha dwene pa wo de ne nyangwalongo na omu de ne busongo eti nyangwalongo ne busongo for mu ware a enye yie ena ma mu jaye no okay eti mu jaye ne di se na akofa be ma foforo edi be se 2 months eto kofa be ma foforo no omu kama be ma ne ti ase se sadi ya mobusua no ne abusua ne ti mo ware a enye yie e ba sa no mo di mo jafra na da bi ba omu so mo nye sa amamre ne danti omo ankase like ye say na besi omo kan say like ye na bibi aboko de nyame adom odin din di amadoma okay wo fi na ba ye Tema New Town okay wanya mfie say 50 Akoma na ye bedi ni ntina me bisa wo sa 50 years mu ana wo okay dia na do fi Tema New Town aba Akoma FM fi ha say me pacho me ni abrente bi ne ba ha your friend is saying Osman but dido na friend Oluman okay me ko han dan wa wudum Tema New Town wudum ntinu so be han dan wo Tema New Town he awudum bron no so sa na friend okay ntinu so be han dan wo ntina e free pa ntodi passem to many na me prince so e man ti didi mu an mbenyin senye na mbe wo ye otudi no koto me busi ni bi anka ho but if you for me no ye fine ti penifo bi kan ye fe na anti ya e chan ye fe ni ye chan okay owo kwa mu
Kumasi kwa mo ya Kumasi kwa mo okay nti okamu ne ekotu din no ti edide hwe ne hye dan ye papa mate na me se me ko ha bon kaka krenti no na o de ba meje o afa mba so ane nde me hwe ho ti ni akola no ko tu school mu asana odiska eba ni nya no onhwe me papa me dan ka me ana me tua me dan ka ti o ho ana nyinsen ni san ye den ebe ebio onhwe odi nyina chibiom sabai pa chai okay ana nyinsen san be ebio nti mbe wo ye no so okotu din ye fen Latif nti o tu din mu no na habo na so na bisan ye den ekọ ti edu ye krom festival no na me so ene me kọ na makọbua me sister ata na maji lombi na me so ma honam ni bo nti sister mo kọ a na sister no dinam no ekọ ti me sister ja nkola na maami ti ni am hu ani se mba ketua no watie mu ti me du ho no na akola no me tekrema nyina epu ehua eba ti me peja akola no na ye call Apam hospital so me the rubber fan him e ho na odidi fa nti e ho no na adai okay e ho no na o me ye kofi ti ye kofi no na afidi aduane no nyabotre kakra o de home kakra Abusia haya Akoma 87.9 ene Onua TV esom AkomaMuNsem dwumadie ene yede som no toda na ensem ni bi no na ayawreho hawa wafam na asem ye nu ba bia na so aye ni suo nti ka ye bo bell pack tissues ho advert wa haidie enko obi aba wo so say no na ka bi si ha no ma na ko de apepa na nim kama na ka timi aye kama nti anje ne na pamfo mutie ne a bell pack tissue no mumpa bi mfama ye nam sa no na ye kama obetimi de apepa na nim a bibia be koye e de ma ye oyo okay ade na ma ra ho sa ya na ma femu tie ya wa femu ho afra